Khublei Pibaro Shakatuk Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat Bokongsan Menta Kesni Kilong, Chatat Shipor Usamla Mebanker Nakakur Singkli, Ra Kapaham Rio Ya ke Trophy Jingjob Hake Inter-Village Knockout Tournament Umsning, Mat Piskul na Mautening Nongjri Bat Jawai ke Meghalaya Hake Suboto Cup Arjar Apisan, Batlum ke HYC kinongilam shnong kathan Western Riphoy Banyagren Halor ke Jinglet Light. Badminton Hash ke Khubor Kakur Singkli na Umdihar ha ke Jingalam uba FA Singkli President bat uba Banketbor Singkli General Secretary ha ke Sauterik Naitung kilarai bantat kurno Shipor ya Samla me banker Singkli ubalawan ra ya ke jingle ran bat jingja buram ya ke kur barok kawai de ki kam runar ki kam tu kam thim bat ki kam krong pisa bean da ke ba penon kam ya ke kerteng jong ki seng balang ya kini ke rai bantat kur Shipor ya Samla me banker Singkli lashim hadin balaya peliu jingmut lang de ki nongelam bat ki khot jong ke kur ke bala pelong ya ke jingelang ha ke janmet sau tarik Naitung hasnong Umdihar. Kedautan rai ke bala pelong ya ke kur Singkli no Umdihar ban shim ya kini ke rai bantat kur no Shipor ya Samla me banker Singkli kadai hadin bala shem ba uniu Samla ulale bon sin yiki kamrunar ki ba penthot ya ke imlang ke salang bat ki bala penthot beria ya ke kur Singkli barok kawai. Hakini ki kendiat benai uniu Samla ula syakem ha ke shnong paham seim kat ba udang krong pisa bean na ki dukan ke shnong paham seim ha ke kerteng jong ke seng Ribhoy People's Movement. Kedor bar shnong paham seim hadin bakala ajing sneng yo me banker kala IT no yo sya kedor bar shnong Umdihar banle ya ke bedon kam. Na kaliang kedor bar shnong Umdihar kila IT no uniu Samla hakti ki pulit ban penshitam yo kat kum ki kendon an. Habakren shikila pathai Khubor na kaliang uba FA Singkli President ke kur Singkli Umdihar bat uba Banketbor Singkli Secretary kilai thuo bakakur kadap da kejing sngosi halor kejing le jong New Samla ya ki kamrunar. Kilo ongkum kekur ki penramjur ya ki kamrunar balale do New Samla. Uba FA Singkli ulai thuo ru bo New Samla ulodon ketiru bantu ek generator na ying mani jong kabalang Presbyterian Umdihar. Kumta ke kur Singkli kam ban se ban shim ye karai ban tat kur no ye Shipor na ke kur Singkli ban long ke jing sneng ye New Samla. Da kini karai uba FA Singkli ulapen bena ban aduk menta New Samla don benta syuk bat ke kur Singkli na Umdihar. Halor kita ki kam ki belale do New Samla na keliang ke kur Singkli Umdihar kelapan map na ke balang Presbyterian Umdihar bat na ke dorbar shnong paham seim. Haga juk kapor kila ai Khublei ru ye ki dorbar shnong paham seim Umdihar bat keseng Samla shnong Umdihar ki belas neng lakrau bat hikai ye kelinti babha ye New Samla ubelale bon ki kam penthut ya kasukasan hasnong hatha. Li yo ban ya lumlang lengba kenika general meeting jong kur Singkli kebelalong menta ke janmit ke Sautrik duna Julai arajar atusan. Bila pelong ya kini kecinggalang nang ni apo ka ying dorbar ni ka hall jung ka IDCS jung ka Shillong Umdihar. Ngkong ni ai Khublei bi media bala wanlang ni Khubor nangta ni ai Khublei ki baro ki khot jung ka executive committee jung ka Sengkur Singkli jung ka Shillong Umdihar nangta ya kilong kini ki jongi budan sakaliang katiang sakaliang kamon ki jonga nang tayo pi baro ki kimi Singkli ki bedan lang ha kini ka general meeting ha ni janmit ki handman ki para ki jonga ki thei ka sunrang ki bedan lang ni Khubor te ka jingkhot ke jongi ha ni Khubor ba penpau ha bai de bat kini ka kam ka bakum ka kur Singkli idan ha pedeng ka jing lenga ka jing pisa ha ka ba hapo kini kendiat singi ka ba wei na ki kun lani wei ni ki parakur ki jongi kata kalau umeban ker Singkli ubade do usnam jongi ubade kun Singkli jongi ubalale ye ke kam runar bat kam bomman hakaba ulasya ban kem no haka
Shillong Pham Sim naki daw ki bau lalek ban dawa pisa naki duduk dukan di badan hapo jong ketika Shillong te hadin ba nakaliang Khubor Shillong Pham Sim kala ha ia kani kam syaka Shillong Bihar te daga jing sung khiam sim mengiru kum ka kursung kli hapo ka Shillong Bihar daga jing sukhia jong kum sim kabolong ka bakta ya keburam ke ijat jong ka kur ka bakta ru ya ka longbriu ka man breu ka jong ikum ka kur ngila penbej ban ngila khot na ya ka meeting la ne ka executive committee ka bekerki kata ha ka sitarik jong bunai Julai arhajar arpusan balara ya ka kam ban ya keren ha ka executive committee bat hadin bala ya keren sani ya ka kam nagaliang jong executive committee kala yakut bat rai hakabai day bat umeban ker sengkli kala yakut ban ai ya gajing penstom persyayu ban penstom persyayu bat gajing penstom galong ban wengno sipor yu na gajing longkur longjai apo kur sengkli pembihat kata kadi gajing yakut jong executive committee kabalalong hak strik jumlah Julai arajar san te mentah ke jan met pan nakaliang ke stu komiti kala yakut ban khot yaka general meeting jong ka kursun kli Bihar ka bangila khot mentah ke jan met kadau jong ke khot ke jumi yakni general meeting dalong ban pen snow yakni kapaham ri OFC kelara ikanam la du persya ikamautari FC da san la saukol da ka kenjat para marway lani ke penalti ha ka ba kini ki kinhon kim shim la ban thep gol ha ka jingile final ka balalong ha ka south rik Naitung ya ka trophy bat ki busket da ka song pisa san phau hajar bat arpasan hajar tingka la sam de ukong san uba Louis Starling do president ke FKJGP bat uba kit Dorius dekhar simbot kong san shakini ki kinhon ya kini ke Inter-Village Knockout Football Tournament la pelong da kesing Samla Catholic Block C Umsning Parish Hamadan Umsning Patarim kajingele final hapadeng ka pahamri OFC Persya eka Mautari FC kelakring bunba kinong pitkai bat kamadan barok kawai kala shlei bat kala sawa de kisur ken hoi risa na kinong kersyan ya laki jong ki kenhon ha kini kajingele kai final la penchingan de kirangba nongelam kasnong umsning kirangba na kabalang Catholic kinongelam bat kirkhot kaseng Samla Catholic kinongelam bat kirkhot kaseng Longkemi bat kinong pitkai na kisnong bamarjan dan kibajak bat kidan kiba sajab namar ba bumsen hi kumkirang lekai kibadan ke sport spirit ipini wa kijam ki idea kijam ki ipini la kijam ki sab kita lang kiba blay la ai ki de kasong pat hanga pi ban kam hop ya kasat ke blay la ai ni ya nakalian jonga kulit na kinong ilang sang balang de ngabap na kijing shotman ban nakalian jongka sang Samla balang Catholic Paris Muslim silakan mau ya na ban ngendon kat atau Khubor bat hoy ya kai kaba nakalian ko jongpi ki angnut ban ye contribute lang ke Khubor de ngamla kat kum ke jing khang kum ke jing angnut ke jongpi de kum kadak ke jing nyosna telang ban ye don kat lang berpi kum ka Paris ni ba ngadon kum kadak ke jing no senyang akan Khubor dengan khot ya presiden dan sekretari jangka Seng Samla balang Catholic Muslim Paris dan Sofa Benwan Intikmat dan nakala itu nga kadang pagdiat bangyano senyang banyusa ya jongi instang da Kamautari FC kata ka jersey rong saw ka jersey baningkong idei December khomjo o jersey live away idei December khomjo ka jersey number san idei Imad Makri ka jersey kabalay idei Shaprang Mukti ka jersey kabaar idei Bante Mukti ka jersey kabanriw idei Iyay Tililang Sengkli
ka jersey ka banyo ide I Silver Star Carbony, ka jersey ka bakandai ide I Fair Ming Shooting, ka jersey ka ba Arpo ide I Bats Camp Nong Plang, ka jersey ka ba Shipo ide I Daniel Nong Plang, ka jersey ka ba Pra ide I Silver Star Pamsan, ka jersey ka ba Aprar ide I Jefferson Nong Plang. Artli ki school Naribhoy district, Kamautening Upper Primary Secondary School, but Kanongjeri Presbyterian High Secondary School. Kin mi khamat ha ka subroto kap arjar arkusan, ha ka thup khat sansnem karta na kaliang ki shinrang, but hapo khat newsnem karta na kaliang ki kenthai. Katba ka school North Liberty Jylla West Janta Hills, kan mi khamat na kaliang ki shinrang, hapo khat newsnem karta. Kamautening Upper Primary and Secondary School, Kalapilim, ya ka Government Boys Higher Secondary School na West Janta Hills da San Lalai, ha ka kenjat para marway lani ka penalty shootout. Kanongjeri Presbyterian High Secondary School, Kalapilim, ka Tersat High Secondary School da Ar Lakaway, na kaliang ki kenthai hapo khat news nem karta. Katba ka North Liberty School, West Janta Hills, Kalapilim, ka Kanongjeri Presbyterian School, da Shilla North ha ka thup hapo khat news nem karta na kaliang ki shenrang. Kajing risakmen na kaliang ki school ki blajab kalaksam syaduk kilo Ahmadan Polo Shillong. Uba Hamlet Dotling nong aibut yu menteri rangba ki officer na sports department bat na ka Meghalaya State Olympic Association kila sakhi kemen ni kajing le kai final ha kini kesngi. Lekit bok ki kini ki laitri ki school bakin say borba bat ban wanra ikinam jing job sya Meghalaya.
Council ribhoi sepngi menta kesengi kesanterik Naitung kalalumi kinongilam shnong nagi shnong bapher banyak keren nak kebenta kijing bat kijing sha ben hagi babon kiliang jongkatan Western ribhoi kamtam hakabe day bat kijing do lat kha jong ketegatan habakren shikila pathai Khubor nak kiliang usordar shnong kapathar khma uba L Pitelman thank you uloong bakadong Western ribhoi kadai kabala he bat kabala kot tikispa atali kishnong Henry kabasngosi kalong bakani kajingpang do lat shikithan Western ribhoi kalalong kajingpang kabala ne islam wat habalay le ting na kaliang kinongilam shnong bat kiseng bapher bandawa ya kajingpenwan lat tikana shakatikathan bat kajingdawa ban penyo no dau 33 kilowatt shakatikathan kalalong kamat kabala jidawa na kapor shakapor Henry kamshim la urlong hadu menta President ke Western ribhoi dorbar uba ER Rani ulapan pau ke jingdon ke patar khma police station kalalong shisha ke jing mentoy Henry ke jing bomdon pat ki pulit kenthai ha station kala ban wan ra jing namar bakum ke than hi ke balahe bat layar amla alat bandon kami ki pulit kenthai kumta kum unong yelam ke Western ribhoi dorbar ukerpat ke sorkar ban bolem ki pulit kenthai ha patar khma police station Samla RC thank you kum President ke HYC ribhoi sepngi ulapan pau bakadaw ke bala pelong ya keseng ban penlum ya kini kejing yalang hapadeng kinongilam shnong kadai namar kejing saadin jong kathan habarok kiliang ha kaba kini kesngi layo ban yakren bat ya thirbha bakumno enle nang ni shakmat na kabenta ban kentiu ya kathan jongki Ulay thuru ba kaseng sa shisin kan sa pelong biang ya kejingyat pa haka arpo arterik Naitung na kebentaban perta bat penpau shiki pa ahlor kejing bat kejing duna bakathan kamat bat kamtam ban penpau ru halor kejing du lat kha jong kathan Western ribhoi Tok kublish bun ya ki nongilam shnong ki per badan hapo kadang Western ribhoi ke jongi ki sordar nang ta ki Samla widon rekat bangi kali Khubor bat kam tamru na kali yang jong ka HYC Western zone ka bala penlong ya kini ka Jylang na benta ban perkhat na benta ka jing jong ka dong ka than ka jongi koi na ka jing keren ka jongi ka diksi ka long ka jing lip jong ka light pi adang ipe kani ka dong Western ribhoi ka jongi kumba long ngidon shibun teli kisnong ngiladon kumba sispa kisnong hapo kadang Western ribhoi ka jongi tenreng kumalong ngimat ya kani kejingpang kani kejing light kha kani kejingpang ka slam bah kaba mla ban koit ya ka hadu menta langi na persyang bun teli gilat ngila persyang ban pelong ki jingilang bun sin tenreng ngilap bah kani kejingpang ngimpat la ban penduk hadu menta kawai na kadaw ha kejing ka jongi kalong kumalong hadu menta kalong hadin mengilai keren bat kini ki nong trei jongka NECL ngilap ba kinong trei ki duna bah kani kadong kathan ki jongi nalangi pe ke area ka de area ka bah bah tenrei kaman power ka duna bah namar kata na kaliang jongi kum ki nang ngilam jong kisnong ki per godan po kani ka voice ngi ngirpat ye ka sokar longba kani ka NECL ba kan penbiang ki kinong trei na kanta kani ke area ka he jong kadong ribhoi sat ni ka jongi kabun ang ta kalong ba kumalong hadu menta ka office trikam jong kani ka NCL kampat don hadu menta hangnya la shui penbet jam tang hadu kan sha na kaliang jongi ka sinong petar khma ngila ai ka jaka kalong free of course ya ka jaka kawai kalong banbu ya ka jaka substitution hangte Bat da kini ki Khubor ngilapoi shikabakut tat hadu bengdesham yang kublai shibon